Bok, drago mi je što ste pronašli ovaj kanal. Ja se zovem Marko i naš fokus će biti ovdje da naučimo naše starije generacije raditi na kompjuter. Ne smijemo zaboraviti da sve što mi danas znamo zato što su nam oni to omogućili. I ne smijemo ih zaboraviti, moramo ih to naučiti, inače će imati težak život sljedećih par godina. Tako, dalje. Ovo je poput škole, ovo mjesto znanja i molim da se tako i ponaša tu. Znači ne trebamo neke trolove koje će tu peglat narod, peglat mene. Zato što im je dosadno, zato što to sve već znaju. Ako to sve već znate, onda idite u drugi razred, sljedeći, tamo gdje je malo teže, pa idete tamo peglat nekog drugog. Pričat ćemo o raznim stvarima koje ja osobno mislim da su jako, jako bitne što se tiče kriptovalute i sve oko kriptovalute. Biće puno filozofije, isto tako da bi se to moglo lakše razumjeti. Da. I još nešto, ja nisam neki glumac, neki kamerman, ne znam dobro hrvatski, ne znam dobro njemački, ne znam dobro engleski, ali se snalazim u životu jako dobro i htio bi vas naučiti to kako ja to tu radim. I dalje o meni, ja imam 32 godine, išao sam u Austriju u školu, tako da nisam imao mogućnost, lažem, imao sam mogućnost, ali nisam išao hrvatski naučiti. Tako da sam ja naučio kasnije od Pervana malo tog hrvatskog. I nadam se da ćemo se razumjeti i imati tu jedno jako dobro vrijeme. Toliko od mene. I vidimo se dalje u sljedećim videima.